in various communities. Small scale mining, your jai, your shenimu, say will have the better. And I don't pay me person be dealing much with the community. Okay. We go do Friday say we do away with the politics. Sure. Now ya shed the air koso ewa yani ankasa ye chi ho. Young communities, young potemu hono. The expanded version of importable. Ya beba ema ediem ya wo mema nsem ofio. Mema ma edi munu twitwi fom eye wani ayade ya baba bedi hu nkobo. Me importable no pay akwa hwe obai wa ne nan aka meta slaps nim ewo yanim he ya eno ye one ene yakwa hwe accident kese ya asi ewo wura so kumawu. And today is the video. For more, Ebia Fen ma join here no higher Akoma 87.9 FM. This is the video we started with, and this gave us over 1.5k. Yeah, for 1,700. Okay, 1.7. And the Raso the call 1.8k. Yes, Raso the 1.8. The part of the Akoma family is here. Now you're part of the discussion. Yeah, ready. Just we want to explode the biggest platform of social media. Now you're hitting. Now on the morning, now check this one. And me no would call Sabronum. Na ubesu. Yebi ubesu. Me swatch accident no. Oh, accident dey say onye hu hwe. I just want join you on Facebook page. Na hwe ubesu wani so. Say community pa ya ji ho nyina na nipa dasani na wonim de o say kro no. Me ka kire wa Akoma betu. Amo Aboaje Francis assembly member for Sabronum. Oga Francis Sabronum who hefa. Ready meda wasina mafa kwanya we so acha Akoma chief nyina. Portable. Sabronum ewo ahafano south east. Okay. Ya mention ene adwudwama. I see. Na the me hwe hefa na hemfo na say the whole community sa no. Manfo koko na yenya koko ni bibi abo ekosoro no. For na assay the entire farms ano. China for free Ghana and then Ghana for some doom ho abomu and matching about Eura Ekojo Eura the be at why na de ho ma yenya nchire mu start breben na why no na hwe say the right thing will be done. Me da say and running out pepe and a machine no buy. The machine buy I think can a cost ho akuye de bebre na me hwe tension air cost one no odin. As a mobile no kwa imagine say ni umbe hia China for no nipa no mu di animu e de ba no but as assemblyman ntimi hwe say me manfo e be kwa akokon ne be wi akire bia na ewuo betimi abam because o mu ba no mabo mu ho. Emranten so mtu babu mu akwa kusia omu nti e ba sa me deju ma koma e hwe se ne be ya asundie ebeba nti ba en mitu anamo bebre because assemblyman de me da yura DC mitu anamo friend phone so yura de asini o ena ba bi omu de machine so e be rai no e se wunya nukro ni mu na ka se Sabronum new site e for Sabronum appetite e se hono mu de fa ekowura ba bi omu di djuma no nti me frɛ DC no ana me born a man ya ha sa tem tension ne ade nti me ne kasa no me bufu se bi enti no makwa akobusa nse onim hu bi ema yewura se bi asama asi a se ka o man ni ekoto eno de na ni ankoso ba de ha ni nyina ne se bi enti makobusa nse onim hu bi me ne na nkasa yi ana me yewura ba bi aduro no tension ne pressure me bo je se oma machines we nyina na ya de o mo de ko wura krom ho omude abewura kronima omude ya adwuma enye the same area na na no kosi wo bi military for asenso mama me that video military for kosi obi efie esisi wo mo excavators okay now no e hemfa Kenya area okay no you fufo okay and the boss and we to Akoma FM eno anu na Akoma FM na beto so da ba kwa beto na ochi so obi ansi ha ba sa no ka so be police commander or district mu between na yente de akwa kosi ba sa me frɛ inspector o pokrom e to nanim say inspector de ekoso ni but that inspector ma me cha say ono no ho mfa no yare na am ka say na me di down because me frɛ commander first na me number ne ko mfa
they say they me to blacklist into me the jano now only commander and kasa send me a bear and any machine no a bit me free her in 3 days me free busa they say me I am the tone and me akosi say what you are commander and so my bia my na am say jan bi mpe na one time country no say entokwa satia eba na no ba kwa ka ba kwa no ama ba ko dia babo ba kutrima nyame nko an ko frim enti nsema e koso na no ode enti omu ne yampanyimfo omu da ya no omu mra no omu ba intervene se ne be ya asumdie ni pepepe ye beba ba se me ne wo kasa besi nne mi hu panyi bi a wasi kroma se bi oba ba be hwe ama asumdie aba se bi o yampanyimfo no mti se ekum na asi ha na se obi kwa na ebekun ya na se obi be ya boni aka afrem na awotwe ebro na awotwe ni obi anu a wasi ha me fre BC se a won fa me obi say the ekono no enti de omu nyina se nipa ba ku bi na wokrom ha wo se afra no kwaku ananse ono na akodi dwuma de nanim na wo ka o se na nanom na ama ne kwan se oni dwuma no na asema da bi eda na no ka se na nanom ama ne kwan de obedi sa dwuma no e na wakoka China for no ho a omu di sa dwuma no e na no ka yi bo na te front pa e nyina akura na odi twu for metu ene ade ba ti me dem hederi amaburu no na nkompeso mu kwata ke omu na ninti me hwe se ye nyina ye nipa ba kon oyonne ne plane sa no man beba me dem adudu maburu na kuma se ne meje mradie no na do so aka se garanti me fam na kwa so se ne be ya machine no mu nyina mo beboa na machine no atimi afiri kroma na se ofra me a ye wo mu eno no enti se si amene wo kasai for omoda so etu ana Besom da su tu ndu she video na anya obi na beka che da su tu eno amia assembly man me na me call site ho ena me ko twa video me nim se bi o mo che me ba no na o mu free ho dia me ko dro na obi ani ho me ko mabu no kwa so mbeka na ona nso munyai empese be wi akire na akofa ensem boni bi aba anti chesa nkofo kokoo ne nkofo eja dan na cheto mo se no dia me an so ni kwa ni kokoo ni no kwa no wu eja nkran ketenkete wo ho a eno no mu te de hwe nkora no but they say he de o makwa akoye phone e kokoo nsiwa kokoo be district ni e henfa pote ya hafo ano south east DC ni e hwan the DC yewra Thomas Owusu ansa I see ena chese sa niam we nyina e koso no omo ehwe a chese obi kokoo me sa frampi me frampi no on me friend manya no on so no yewra Francis Manu adabo ne MP wa ha portable the ekosu we nyina o mate but obia nyina ni se on fa ho nti esrem akoma mo so munka bi ma yese ne ebe ya na nado beti se dwumadi a o so wo mpe no they say be omu oye e wa ha denden mo wa ni adanse die se aban mu mpanimfo we no mo hye kire ana they say me metie se de DC me busa no o so onim ho bi enti ese ho heda hu obi abebusa no pressure no baaye no obi abebusa ni bia deny se onim ho bi patempanifo bu be se ukoto se klama ti pata so a enye klama fiti ya na okotena pata no so obi na de na si so okay ukoto se we so onim ho bi dis woni akomo de ya na mansi enti obi timi sa ho be wura mansi be ya adwuma ensam pata so ya anti galampe na ya anti galampe na otwini obi sai onsa ase wadisia obi do oyone eba kurum na untimi nsore nkasai okay mame economy ne the district chief executive at the Mahafano Southeast Owusu Ansan Thomas the district chief executive for the area Akoma 87.9 FM 8 minutes past 8 midin de aduanaba Kofi Asante ni senior mame mo ache mo akwa ba mra Akoma FM bibi aboko de nyame adum bibi aboko wo assembly member say entime mase okana ma be kwa kosi pata so wa bra nya obi na de kosi so galam say yetu no area we aba wanim na de na obetima kan fa ho amaye yo me da se match ya one wachiefo na no pe we de me enra ye committee be 3 days ago one time Accra afi na me nam kwan mu amebe kumasi ebia eduru bi na etwachi kakra enye bo apaye I appreciate Accra ebe kumasi kemuba yes say enra what they call most of the media houses in the emma omo FFN anopai
mo frem kra na metie no ene kwan a wo fa so kasa tiatia mu ne ade minim oyuni kura o ka ho asem se ki na wantiu se de na wantiu minim ho asem enti da bia o ya na me ka se o nhia se di kasa yi na ti bi kasa na nya sa na se bi ye kasa ene se me wo hono na wo frɛ me be se na wo twe mi nu eko ka te me se nkrofo bi de machine aba be si Sabronum a wo mfa se obutu galamse se ni osi frɛ me a wo ka se me nyame anim ni na eye di atem ne nema wo frɛ me first time a wo ka galamse atem atem na aye di atem enti no e ka kyene se da bi se di osi ne me kasa na bi mi ntimi ne no enkasa sa enti onkomra timini na nhyeda ni nkomo bia but on my other people be friend obi o free bia so be fa ene ne kasa kama but o friend na we say ubedi matemo de ya eno de me ma o sa chance no okay okay na we na me frɛ of me ya na me frɛ ekurum ho no o man hini dia tena nka tena na o man fo no dia asem bi tia betu mani sɛ obi di machine bi Sabronum obi so tu galamse machine no enam Sabronum kurum kwa ne bae enti me hrew 3 days mo hwe na munye ho bibi na machine no ensan free sa Sabronum ho no me bo me regional minister amane ka che ne se o ma me fine because I said they were winning no mean be so dem krapope na me nkoye yes me head of guys but the man I am rather you don't just take decision for everything that you do yes and why na me come on my fine say oh me yes operations no na me here help be akra na membra obeboa okay but it means me boy chire de ma commander me ne commander ya arrangement bi a ye kwakọ ye pedi je be kwakọ hwe ne ya chiche saa microphone nyina enti enu ahu na me di eko akra nam kwamu a meba enti ye de process bi egukwan ye ho adwuma okasa bia so a ya na oka si to say me na me de o mo ba ho we sen be ye galamse ni ade papa nyame anim nie galamse unim nipa a wo de me ba be ye DC ye president akufuado ena nim pefe se ye president akase wo no se galamse be koso pa de anka na konwa kura mo me pa o kai sa asem pa Ghana ni bia kai kai enti no ekwan die ni hono mo se papa ne de me baba betena wo se me mra be ye enti me bo we are where say ye tu galamse wo mpasua so fa hen me mpasua no so fa hen Sabronum die nyame anim ni papa enye papa na efra me aka kire me a anka me nim se bibisa koso ho enna me nim se Sabronum ye ntu galamse wo no but video ye hwe senior Thomas video na wo hwe half of a whole cocoa farm is gone. Machines in the city way. Video no woni bibi. Anka wutimi nya abotre ehwe video no time video no an. Time video no e buy anka be me de. Video nya video enwa no mo twa yo. Video e buy krampan sa na me ba be DC. Oh, I see. Me bo any me ba assembly member. Boss. Other than the blackmailing a whole district chief executive o jiden dia na o jintia ade a esi ansa na oba be DC na obekwa kwatwa kase wono na onim hu bia omutu galamse why me da say ba dia era DC kano enye sa na tie me pa so video no se uche video no kwa nra me ana me record video no dia o kano video na ba mienu so oni wa me pa cho moma ni hu video na emienu e oba ko a China fo A2 the aqua site and no ho and then one kasamia me call site ho into one of the all can the China photo no but about your site no wa him site no e wa him fa pote site no ya fro ho anyinam enti mumusa ne se me pa cho de o hwe no na ya se kokofu ana mumusa no honorable emudi ayin na reference no ewi is it the kokofu one and ade galamse machines no esisi ho na video na me pa cho me hwe ye no yeah you roll this on our screen and to the person me hu de wo hwe ye no
video no me hwɛ ye no na the China fo bi ti so aso mo kokoo fo bi ya no okay na ba ko so me hwɛ ye so no na eno so ase enye kokoo fu ni ade ati that means officially wonya word that say obi etu galamsey wo area papa me say enye papa na e kasa asem na Sabronum me busa na bia me nko me ko Sabronum there is no single week okay me for Sabronum me ba minni ma dia poti papa me minni ma dia poti ya say assembly member no or minni ni o hye ne chi say won ko so nya na adwene say sabi ebi obese mi din ya na so be yi me ba ma me misa no aboaje yes sir the brother na officially we inform this is say you me catch you ready to say me wuna nu ma say me nse no nse he but o ka say me na no we nkwa na me fa na bona mane a na entisa 22nd of October last year 2021 okay exactly 6 years today 6 months today 6 months and then na pepeta me no wo ka say papa so bisa na me say my friend said they say galamsey and some ko Sabronum omu boda abaye no ma bona mane ba papa so mu kan say ma musa ne say onimu bi unim me ba ye di nkomo this obi de nanayaw I don't know him but on Facebook page Ose Sabronum is on the Kumasi Sunyane road from Edujama the next to Potri Krum Suya there Farmine then turns right Dianaba there is a billboard indicate that there is a community mining there. Honorable, more billboard our area ya it has a more community mining or community mining we do krum aban ababeye ajiatuma be commission community no do na binum ewo do krum a omo ye omo adwuma okay na me kwa chewo me ba on say na ona abuaje kasa no yeah okay bibi was the 2nd October last year yeah and na galamsey hu asem report here papa 2nd October kwa na me ye DC okay and no nka me be we say appoint somewhere in November what say entina me ka say me nim di pakura wo se na ti ma no eye sa ne ma no a oye no because we assemblyman that's it each will be kure mpaba the bia me office abodi a money ne ka say ni ko assembly members for you 2 na we Sabronum 2 na okay Akoma FM enti say we assemblyman let's say issue bi abakura mpu no a Akoma 87.9 let's say bi asem na wo ka ye no baby atochima na me ka kire say aboaje kuna ofa so ne me ka me ne nyeku a wonim office ubeti am office wona me ne ma be kasa say chief enye say ni na me pa kire yeah ne ya hunu kwa ye be ye den ye be fa so ne mom wati baby 2nd October na me ye DC okay enti say why ye bi 2nd October no na say wo de ba be show me kon and 2nd October na me ye DC ni kura aboaje na entina wonya we say honorable nye DC at that time Epato ene the date na mi state na odi o kan ntisa o musa nse e ba ya man fra no last year man fra na kan try ni say but date awode man 2nd October na onye DC but na DC you heard the present situation I'll come to you but on our way in charge of the district security council that would be very dangerous say you to mining ewo ukrum now you have no idea that is serious. Yeah, sure. Wouldn't be galamsey for no. Omo ko fa so mo pretty. Say see am no ka say. Akoma FM. But we have arranged everything with the Enramene district commander no ye meeting e wo phone so. So ka ho. Yeah. My friend regional commander so aka ho. Okay. Wo mo arrange ni pa ye den. Ama me but date ni de yentimi fanto dwa because they say okọ obekọ no obi ani ho ye pese ye kwani ekwachi nipa I see ye pese ye kwani ekwachi nipa na ebusa ne se why na ma okwan se bra betu galamsey wa ti ye kwani ekwachi nipa wo ante that means who confirm say omo ye illegal mining wo ho Akoma FM omo assemblyman aka
enti ye ba be ko akwa ye pe enti na me ka se so mo ye illegal mine wo ho de ye pe si ye ko ne ye ko chinipa. Okay, meba yakoko Moses ya ma any one of the residents say Kofi Yesu. Bema good morning. Good morning, family. Brother no almost started mining because yani DC kasa onya we. Me ta so man no kure o ma ye o ma start ya to see me no ka te kabete tiwa o ma ya fi o ma bo nya bo mu pitch ke pa ukuguna Akoma FM. I will kuro ben portrait so. Kura we friend Sabronum ha for no south east mountain. For Sabronum do have branch found branch and kind of Sabronum. Man report to mpanimfo e wo krum ho including the DC. Krum mpanimfo no so ready obi aware like obi edikasi ema soldier for the time mum se say o fi dey ko business is all ma mpanimfo ni bi ko da pa da ona boda pa na e wo so Yeah. Ema o mbe fa ti dey ni bi no the car edisi ho o ma nti enu ana juma na no ni address o mpeto mo yede o mo ba no o ma ba ni bi o ma fa o mo nti etu otutu ni na ko so no bi na sin ko to nti e ma buru ma ya fi anti ase no yo ko no ma bi that may be a friend jako ko na nti ọdún náà jẹ́ ẹgbẹ́ mi dèndéndé ọtí nàná náà náà aṣọ mi kutu pàṣẹ òun yẹn fẹ́ jùmọ̀ nù. Meba honorable winning that name about the din da Koko Anansi. Koko Anansi me pacho minim minti krada. Minti say di krada. Oba de onim bibi. De wo mo kan and de omo ye nyina no. Yeah. They have every right to go to every media house to fight for their right. What you say? But okay, send your seminal. Etie. Now kind of correct. And what teacher as some found was just sabi. Ubia when you move here. Yeah. Yeah. What you say? Yeah. Get your walker. Me fan say be my baby DC or October Krempua. Next October no. Ofre me kan be na ofre me kan gala me asem kire me because me better as October kura na papa ni enko orientation mai. Okay. Yes, yenko orientation mai orientation when November mu ho baabi. At the time ben na ofre me abeka asem we see kire me a me kokotu ho na mo me yesem. Enti me sre me pa chew. Wadaroma ma papa no eye assemblyman no ntiase. Yeah. Sre me honorable Thomas Usu and Sa do na je femi kwajugu bi me ba wi ase me ni galam se sika 10 peso akrada. I see. Me nyama jo se me pibi nsu so Akoma FM. Me nyama se me pibi adi because nipa no ase bi o farm adwuma no wan fa sa de na nka me ho se me nkonko hwe me nkoye galam si never. I see. Me nye DC nyina galam se pretty bi me nko galam se site bi ada. May I say, okay. Me pacho. So the meeting can you know. Me say me ne commander akasa. Okay. Me ne regional commander so akasa. Enti omu nyina arrange me mama me. Na chese wako flash wo mo. Akwa flash wo mo nyina ye den every go. Wo frame me no because of the kasa woni me kasa woni me kasa bi. Enti na me man update bi ye no. Okay. Wo frame me o ka kire me no. Me so me frame assembly man ye foforo no. Menini di nkomo adana no ena mejina so na me ye melete ena me de koma me boss. Okay. Ena o ma me ono so ade akia no ma no reply say me nya arrangement na me nko ho no. Inti arrangement no ena yegusu ayeye na inti ye beko ho ni akwa akohwe ni ye hunu se na ye hositi ye kwa de me ma beko ye nyi obi o ho bia ne se ampa utu galam si aye bechi no wa o machine si ho bia no ye befa machine na asa da si betwa atum tu pa wa de free ho enya sa ye betwa atum machine so odu omo keka se omo se omo call ye no ye ena ma wo mo kwan eti ye twa atum wi ya na afi kokko to ka che omo se MPDC na ma wo kwan se bitu na o ma sa betwa atum machine no na afi ya taking from there. Na me bo sanka assembly no kwa betima CZ excavator na mo de ayemo ade. Me mpatebo.
ni nyina betwa o court no kre ni nyina betwa yenya fa yenya enti na say person ye ti obi so mo gram say wo ho no ye ko tu ko ho dia so mo so mo ohene na mo kwan yes ana tamde man ne kai ai wo se wo hene no na nanom na ama ne kwan so wonye enti ye ti wo mu wi a na fe ye na nanom no eni nipa ona ne kwan ona mu nyina ba court na fe ya tena se na afi bibia start wo ho no enti me pa chaw ya wi ye gusu aja ya arrangement date ye be ko di ni fan to because ye security yinti no me nka ho atemi sia but me say ya arrangement de bribe ya. Okay, me da say ababuaje me catch this is 22nd October me confirmation say no kwe na that or ABC. Okay, date ni ma confirm no kwe evidence of why say sa asem no kan onim bi say me na dey ko papa me yo just say na offer no unu bibi me na offer no ya assembly man mienu me jira o si dey catch so aka ma man say nya say me nya no kan djuma die no me fancy enti say ka no onimdjuma die no hu bi ana tu unu bibi papa ko via santini meet you papa so unu ye to mabba ye confirm it 1st October 2021 na Friday and was say for 22nd October what friend is saying 22nd October na me here for friend me see me no wa kasa na kasa ka di take for be ba 22nd October asma abuaje kan oh papa asma abuaje kan ni ni pa wa abuaje piano me mpatelo obi say me mai onyo bi na piano ye say me mai ntimi ntom ye say me mai we assembly my wuni man Akoma 87.9 wuni man I am how my we assembly my wuni man Assembly ma wo okro ntikani yeze ukro ntu we assembly man wuni man itinya botre we need to find the GPA piano man yes adie this is we need to be a pressure our assembly members because community no e bia omo na no omo te ho nti they receive the information I think say pressure into omo yes obenya time pa wo anka me fall that na me nyina ko Sabronum wo we are the jana something me nyina we 7.9 the we just so kan no wa hwe picture no yi Akoma me sia mu mrantem kura nyam sam da banta madawo ma mu mrantem he yeah because this is a very serious situation because I am surprised say ade we akoso video ye hwe kire say omutu ade no and no one can say me did what chief did what man am kan dai obi anabia ayira bia ni abro 87.9 no one can say convert no one can say now as I remember at what point I see kroma no ABCG site one common minus ne kwa akoko eye dana machine ba ye no omu start ye na me no omu kasenti ade achi ye no omu ti sa machine ye adwuma no okay na o ti send pepepe na nkom so omu no omu ye dai and then one first security report ama the DC me friend on family call bi they say on family call commander on family call the me to blacklist and they say better my friend omu no dey cost bi me aka we try we dey say me not to blacklist me ka say commander na dey to blacklist okay me say on family call commander we answer me friend call okay this is my yeah result me ba to win yeah be from offer yeah be arrange a meeting na ya ba ye ni ankasa ye no won ye ni assembly member ye nyina akọ site ye de ni akọ akọhwe I think say the president authority say illegal mining enya de etwa se koso ye makwan emanent aso nkoso we need to intervene and interrogate the situation and pay better wase akwanya my friend colleague assembly member ba kono so ka ho no because we are allegation against him say we are part of galamse no mutu no yes enti mon friend and colleague no so yes yeah no be kasa sisia mon friend and colleague no so we are going to do that and pay me ka me clear you ka bi wa ha the
The make no say na obi send a text message says Sabronum community mining. Any Sabronum. Okay. Community mining baby I wanna your friend who do krum or honey Sabronum and men Sabronum. Okay. If you honey come and they do money as young could be Sabronum asase. Sikadwa asase you 2 for a japade. Okay. And a waha. Inti asase we no ye bo ban at for hosan ye beya. Ye na mo Gomba bread to one yamma obi father ko MSN. Inti mefa akonya iso na masase o 2 for say. Eye no ofa no mo nsase a omo e de ato Sabronum asase a ye sikadwa asase no. Amanfo bi pese mu ba bese no nti ono ne asase wura ni ko ni na wura. 87.9. Me de tuna nim se Oman panyimfo ndeli machine enti ha na Sabronum ankofo yo ne ntokwa bia ayedai ama okay na so mo san fresh Sabronum jase hene no wonder say em say man hene no watia ne achika krenti jase hene hwe kuru ne so okay enti mu fresh jase hene no so wale allegation against wo nyina what ne kasa imu so te say yeah that's wo nyina ka ho bi point of correction very necessary say wo madin ko by the time wo mo madin ko be wi no me get sure say omumu bi ka ho a enu se mu wi no na yeah assembly member ma mintio me pa cho me mo this ohini bi me FM aya akwa na odi animu na friend and anansi aboy na friend no confirm mo ye no ono na si na nanu ta na ti okay enti me kasa wontie nie me kasa na bi ka ho mai no na confirm say that day no trial kra no ti ka na front maka ni nyina ono na confirm say na namu e dey eta na ti enti me nim na na kra o ta na ti mama na wase that is the assembly member for Sabronum and of course the district chief executive Edma Hafuano Southeast higher Akoma 87.9 FM within the Piana Bakufi Asante 87.9 a very tense one and then no pay me the me say Galem say no this is on see Galem say amene muda na onko bi da but we dey oyanye bosia na ye koje bosia ne dia e quick credit ana ye ko na ye koje bosia ne sesi ani nti se bia